Halala sesikhona hlobo sami linjalo sidana zonke libuzo ngalesi sikhathi nanti uhlelo luthanda uhlelo ngisakhumbula hamba lo bongs silapha ke studio ze CNC kontutu zethu nqako Bulawayo thintana lathi nxa ukhona ufunayo nxa ufuna ubongane azokufilima azokuchayela camera enze anything ngabe ngogezayo ufuna umugeza kushaba seshaweni hamfana khona uyangena ngindawo igama lezi thiya sibanda ngiqhathizwe namhlanje ngosihle mange Sihle mange ngiyakubingelela uthi uhlelo yilo msakazi lami sengibhalile le incwadi yami esithathu ungaza kuba le yamchisa mina ke ngilapha ke eSouth Africa ngifike ngo2010 ekufikeni kwami lapha ngihlale lo auntie uauntie wangitshela ukuthi eGoli ke kulezigebengu kulezigelekeqe ngahlala ke lo auntie sihlala ke endaweni othiwa kusethembisa so ngangaphumi lokuphuma le ndoda ke boyfriend ka auntie hlala ke isikhathi eside ngaze ngathola umsebenzi wokucleaner ngwatshela ke abantu wayengihambisa ke lapha kusipara wami ka auntie wayephenduka ke engitshela ukuthi ke ngimuhle njani uyafisa ubana ke ngithole ke indoda ezanthanda ngoba ngumuntu okwazi ukupheka njalo ngiclean mina ke ethisa ngakhiwe ngondlekile ngigqoka size 16 kule size 16 engakho 16 yebo umuntu abafazi encingo 30 bani size 16 ukuthi umuntu wakhona ngikwazi kodwa uthi wondlekile yebo uhlala njalo ke lubaba ke waqasa ukungichaya ke izibunu ngamphuma nami ngazithulela angikwazi ukwenzakalayo ngagcina sengithandana laye ke uSipare indoda ka auntie uSipare lo ke umuntu ke lama 63 years mina bengile 26 uauntie le 55 dala wahlala ke eSouth Africa lo auntie wazakala lokho esitshontshela ngilalana la ngena la emacansini kanjalo ke ngagcina sithi no njalo ngithembisile sokumele sithathane ngoba lami ngithatha yebo kambe abantu ngathi ngumntwana kodwa ngambona ukuthi ke ngibaba ongangigcina kahle besebenzela ijaga ke lesimatu kwamagama uauntie ke wayidopha ke le ndaba wadinga abangani bakhe ke ngachaywa afuna ukutshela mntaka baba ngachaya into ongaza kuyibone ngalinyazwa izifebe zasihamba lo auntie ngavukela ke esibhedlela uauntie wathi kumele ngisuke ikuso wami siyangena ke Hillbrow ngisandla nje kusila khona phana Hillbrow I was gang raped by 4 guys I'm still in pain namhlanje ke angela muntu engilayo ngizwa ubuhlungu ngathola ke umkhuhlane ngaleso sikhathi angikwazi uma indoda ka auntie kumbe labo bangibhinyayo ngicela ke unjele izingoma ke chisa eyake yadla ubhedu obona ngani inganijabulisa ngilapha ke South Africa ngiyathaba ke ukuthi ke ugogo uyaphila lokho engithanda nanxa ke uauntie sowafa yaphuma zikhanda lani into ungayekela uthona ke ufuna ke ingoma ezakudala singutholile kudala kumele sithole yakudala ezakudala vele abantwana kulelo hlelo khanya bekhetha ingoma ezakuzadla ubhedu ingoma ezahlupha kudala so ngenza njalo nami ukudingelena leke eyahluphayo enthemba ukubana ke ungayithanda lapho khona ke wena ke khona ngale mbukeli wethu ngumlaleli kumbe sithi ngumbukeli wethu uNkulunkulu akuphathise ngobhala kulolu ubekwazi ukuthi ke siyakuthanda nansi ke ingoma evela ke ku Dalomkhizi ke ingoma isithi Nomalizo uthe uyayithanda kakhulu
Nazi ingoma ehlakazayo ingoma vela-ke kuthala umkhithi Nomalizo yakhathaza kakhulu ingoma iyahaqaza wezokuhlelo-ke ngisakhumbula Nomalizo bhale yakho la-ke izwe ngapha-ke sibale ukhethe le ngoma yakho ehambelana lesehlakalo sakho ongeke wafa wayikhohlwa ekukhumbuza mhla kusenzakala lolo dubo kumbe leyo ngxaki kumbe leyo into emnandi. Yes, Teddy Juma kunjani Teddy Juma? Teddy Juma wena utuzalelwe-ke eGwele wabuya wazohlala kuBulawayo lapho okhulele khona eNkulumane. Wasebenza-ke kuma-sound system, wasebenza-ke wawuncedisa nxa kulama-shows o-Frontline koBulawayo. Into khona-ke uthe usasebenza lapho uthi ngase ngiqhathwa la yi-church kwenzakala inkemenkeme etshisa ngomnyaka ka-2006 lapho-ke besebandleni kwenye ichurch enkulu koBulawayo sengisebenza lo baba-ke uJM wayelama PA system woBulawayo. Ubaba-ke lo-ke ubhudisa sithi bhuti wayelola kodwa asenze laye kwenza lokuthi wathi-ke ngikhonethe kwakule concert endaweni-ke koBulawayo kwakusenziwa khona ezama-movie kodwa kwakuyi-church kanti wayengaphumela egcekeni ungabulawa. Kuthe kunjalo ngithe-ke kwasala-ke ebusuku ngabo-1 abantu sebehambile kwakulo sisi wayekhona angazi ukuthi wayedakiwe kumbe yenzeni ngamkhombisa wala kodwa-ke sasesihlala lapha sithi sabo uhambe ebusuku ngahlala laye-ke ngamncenga wagcina ngithandile ngalala laye khona phana phakathi e-church endlini kamfundisi. Usisi lo-ke wagcina sekhala ethi mina ngibambe ngenkani wathinga-ke ngabo-5 ekuseni sesivule ukuthi sehamba ngibo wathi sesiyareporta yikuphuma kwami ngibaluleka ngoba ngasizani ngizathini le church lakathesi abakwazi ukuthi ngaphi ngabuya ngapha eSouth Africa ngasuke eSouth Africa ngagcina sengisiyangena khona-ke phetsheya okwamanje ngibhala ngise-Denmark lapho engihlala khona yikho engihlala khona eDenmark. eSouth Africa ngiyabuyela kodwa ekhaya lokhu engabuyeli lanxa kudala ngazi uba ngiplanelani, you never know ngabantu bako mgwagwagwa asazi ukukhuluma ngani lapha-ke. Ungasenani-ke ngicela enye ingoma ekaPhutsununu, ingoma ethi Highlander amahlanyana wenza njani nake nikeza uLionel lena uchukuchuku wathi uchukuchuku nikeza uMelikhaya Ncube yasibone phakathi bathi wane lapha amahlolanyama bathi ibhozo yamabhozo not igol nethe ku-FC
La ingoma emnandi vela koPhuthunono ke ingoma esithi ke ibhosithi lamoya ingoma ke yakhathaza kakhulu siyabonga Phuthu ijaga lakho la KwaZulu Natal sitshale uMakhalomante ngwane yayilanga bhozo lesitshale ke nguThedi nguThedi lona esikhuluma ngaye esithemba bana ke uyijabulela uThedi Juma Nolan Mhlanga uyaphila Nolan wena ungaphi ke no komhlaba Nolan Mhlanga uthi ke ngiyabonga ke msakaze uhlelo ngiyalulalela kakhulu lalela sekuvukiwe ngihlala ngapha ke ngase UK endaweni ke okuthiwa ke kuse Stock on Trent how stock yakwazi ngilapha nje ngabuya ke ngilo uwanga kwami sahlala ke isikhathi sithandana ngo2002 ilabantwana ababili ke mngami ke oqala into yakhe yokuvilapha lo unathu utshwala etshona abangani bakhe wazwatshale drink driving ban kabili konke bamphosa bamfaka ejele ngoba wayenza le community service ngabona ke ngathi ke baba senzani nanko sisiyacha 2009 kuthule wahlala njalo ke engasebenzi akasebenza ayeke ukusebenza ngaze ngacina sembona ukuthi umuntu lo kancede lutho ngoba ke le cansini vele hayi vele ngelandaba le cansi besiqeda nxa siphangisile uthi kajaka besithatha nje maybe after every 3-4 months lanye nje kancane ngoba ukubuya ke kuphangisela lokuphuma ke kumphunyuke so into ekhona ke kusho ukuthi uqudanyana so kwakumkhathaza kakhulu hayi lami ngangagula ngangizama zonke indlela ke ngase ngihlana ke lelinye ke ikhiwa elingithandayo kwamagama ngacina fall in love laye ngithenga ilaye lekhiwa kwesikhathi ngase ngibona ukuthi into le vele ukuthi kusetshenziswa ke umlomo kuphela konjabulisi lami yakhanuka ke indoda ingene phakathi hayi ngolimi kuphela into leke yangihlupha ke ukuthi ngizezani lami ngicine ngifake at times lanxa kwakungani kuyangichaza kodwa kwakungi-irritate yena ke ngangena ngale ke uba yi-bulldog akhothe sakhotha ke lapha kaqedi lami ngazajwayela ukuthi kumunywa njani lanxa ngangisenyanya first days I used to vomit kodwa ngakujwayela ngagcina sengujwayela nxa ngimenza yebo ngangihleke kodwa jize hayi akahleke into ekhona ngase ngicina ke sengikhumbula ke ubaba abantu bami waqalisa ukuthi sibili ngamala ngoba sohamba ku-rehab waphika ngahlanga laye just for sex kuphela ke ngoba lo baba umlungu swangilobola ekhaya seyehlwa le ndoda ngiyatshontshelana laye lokhu esichaya but angikwazi I want to go back to my husband into enhluphayo yimi thise ngeke ngukhohle ke iminyaka naliyana ke lakathethe lokhu ngitshontshelana laye kodwa yena uthina akafuna ukungithatha ngirathi ngihlala umlungu wami ngoba bebuye engichakho napha kambe sengichile ukube ngicatsha ngubhalela lincwadi ngo2024 bengicabanga ngomnyaka oza ka25 ukuba ngibaleke hawu akuntshela ukuthi wacina ngani ngoba madoda abantu abakhohle abantu babelaba kanti kwenziwa kini uthi ke wena ngicela yezingoma nxa ungajabulisa ke umsakazi wami ngalena ingoma ethi burnout burnout lengilaye ngasipho stigma bose I just hope nguye burnout tonight I'm gonna hold you till you cry baby hey
how you break my heart, keeping me holding on too long, yeah. Let me tell you one more time, tonight I'm gonna hold you till you cry, hold you till you cry for more. Tonight I'm gonna hold you till you cry, hold you till you cry for more. Music of USA, Bernard Sipho Hofsticks mabuseke ingoma sithi Bernard sithala ke Nolene Mhlanga ophila ke i-double life, double standard, cheating on a white man, amthathayo lendoda ayithi ichile uyabuyela futhi siyakudlama athelana chakudala athi amathena yuamnande kakomunyu awu Nolene wadlisa ke i-team yeah. Soya kuNolene siyabalaleke umuntu uyacela uthi ngicela ke lingangijaji mina ke umsakazi wami nguthabana Magujwa ibizo leli ngilika babamkhulu kaSilolami mina ke kwenzakala inkeme indaba ngihlale lo sisi lapha ngile 34 yena ke le 28 ngahlangana la ke South Africa ngathana lalo sisi okwesikhathi eside umngane wakhe wabentshela ukuthi ke uyajola lo muntu azange ngimbuze ngabe ke ngizama ukuthola ukuthi kade vele wenzani ngazama umlandela kodwa kulanto engayitholayo ngahlala ngilaye lokho ngumzingela ukuthi ngizathola something ngase ngibona ubana kumele ngumcomfort ngumtshele umenze ke ukuthi azange ngitshela iqiniso ngasuka ke ngamthatha ngihamba la kwenye indawo eSouth Africa secluded ngafika ke ngambopha ngamtshela ukuthi sengumfaka ithaya angitshela ukuthi ulala lobani ngamchaya ngaqala ke ngenza into evil ke chisa ngaqala ngenza isexy laye afterwards ke ngase ngimbopha ngamchaya wambuza ukuthi Sithando wami uhamba njani waqalisa ke ukukhala ngathi ngitshela ukuthi ke ukhombe ubani ngoba ngiyakubulala namhlanje nxa ngitshela ngamchaya ke umntana abantu ngamchaya okwesikhathi eside lakathi esinxa ngihleli ngibuya kuye ngifuna ukuconfessa nxa ngihleli kuye uyabuya ke ekhuluma ebuza ukuthi ke Timeni kade ngibulalelani ngenzeni Sithando sami baby wangibulala baby ngenzeni umntana lo ngachethe dacala phana ke ngabaleka ke kwathi uphuma sokuthiwa kulomuntu ke ofile odutshiweyo ngakho ke
abazange bebekwazi ukuthi bengi-involved. Alabhayi yami ukuthi ngalelo langa ngahle vele ngachaya phansi ngabuya sengovela-ke eBotswana ngiletikiti lebhasi engilibhalisile la-conductor elathange. Banthatha amapholisa ngabatshengisa nathi letikiti lami bengiseBotswana konke abazange babe lokuningi bagcina benyekela kwadingwa ukuthi kuleyo mbani indaba yavaleka-ke injalo-ke Chisa. Lakathesi-ke ngiyamkhumbula inhliziyo yami buhlungu umngane wakhe lwana-ke to discover ukuthi wayelomhawu wayengakhombanga lwana mntwana. Ngiyafisa ukumvusa-ke usikha kodwa-ke kangikwazi ukuthi ngenzeni. Sengikhulekile ngenze yonke into kodwa ngiyambona-ke every time ngimuzwa-ke ekhala ethi ngimbulalelani. Wahamba walahlwa kibo-ke ekhaya ePlumtree angikwazi ukuthi kuhamba njani. Mina ngangingathathi ngangingaziwa khona ngale ngangisazi ukuthi wayele boyfriend kodwa ngakliwa ngamapholisa. Indaba le ngizwisa buhlungu kodwa angikwazi ukuthi ngenzeni ngaye. Ngizama ukuthi ngilahliswe izangoma lenyanga kakulahliseke Chisa. Yimi-ke osebuhlungwini uThabani Magujwa. Haya ngizingoma kaKelly Khumalo oyiceleleyo. Wangamfayela ngifone number yakho. Cela ufayele phone number, email le yangithembi. Nangu Kelly ethi sine.
Na ingoma phela ke uKelly Khumalo ke ingoma ke ethi asina what a song, great track. Uyezwa nje ulethathi kaChico selothola lapha. Sitshele ke uThabani Magutshwa wabulala ke usisi amchase umntana eBlita oBlita waziwafa wadojwa kade sekhathazwa umoya wakhe uthi uyamuzwa ekhuluma uyamuzwa embizi uthi umbulalelana ayekela sisebenzele ke usikhalo wafayo wambulala indoda hamba kwaba kibo kasikha uhambe uyekhonfesa kubo ngokhonfesa kimi kuphela it won't help you hamba wena ehlobeni zakhe zidinge Plumtree nxa ufuna nika ifone number yakho ngufonele sizidinge sonke so that ukwazakale uncediswe baba uthi wabulala sazi uthi umoya wakho uhlaliseke nangu senziwe moyo sengumphetho kwamanje senzi unjani ngisakhumbula luhlelo ngiluthandayo ke msazi mina ilanga soze ngilikhohlwe kulapha ke umntana nami izibulo lami intombazana ngile 44 umntana nami ke umntana nami ke ule 21 yayi into enze ngumntana nami intombazana ngomnyaka 2024 ngeke ngayikhohlwa jisa mina ngahlona lo yise kudala uyise wangichiya ngazikhulisela umntana lo ke ngase ngicina ngithola ke ubaba ongivelelayo ubaba othiwa Jane Nsingo ubaba ke wangivelela laye ke wayidivorce ngahlangana laye ngomnyaka ophelileyo ngoMay hleza ibala kuhle ngoMay 16 umntwana lo ke wenza izimanga wathatha ke indoda yami ngoba seyindoda yami lubaba walala layo ngaqala ngitshela amakhelwane ngangakuboni bakhandile fair chisa belele bonke ngomnyaka ophelileyo ngidabuke kakhulu ke unsingo ngobalekele umntana wami intombazana sebehlala bonke kathesi bahlala ke eSoweto iaddress abangitsheli wathi uyaxolisa kimi uthi uthethe ke indoda umntwana ozalwa yimi ophuma ethunjini lami uthethe ke indoda engeyami athi singikhiphele umama ekhaya ugogo wakhe usezamile ukukhuluma laye akabambeki so ngilapha ngizwa ubuhlungu kakhulu ke ngicela ke umqambe ke bizwe lakhe uthi nguNsingo lo mntana nami ke uPretty ukuthi into abayenzileyo Pretty Ngwenya lawo Jane Nsingo lokho kube likwenzileyo awudala uzekele ke lo mntana umthethe umncane kakhulu wena ngawo lama 50 something years uza kubalekela kuyabe sokubalekela soon kade kuthini madoda kambe nxa ngena lo mntana omfazi wakho osengilimaza laba sebesethuka these days ukuthi nxa lo mntana enkazana ngabisa ke indoda bekhaya iyagcina ke ibaleka laye nkosi yami nangonsingo siyebaleke Jane Nsingo liqaba bizokugcweleyo kodwa baba sure wini madoda baleke nomntana omncane ke uchiye ke umama 44 years wena le 50 something years ulande umuntu lama 23 years wona wazi ukuthi ke banjani labantwana bachisa ngama 2000 uzayibela yini fire labo phela bafuna ukukholisa njalo ba active igazi liyagijima so ungakhali uzasikhumbula ukuthi hey babe ngitshelile kusatha kuyavuka ngaphansi komunye futhi ngenyanga ezakuyavuka ngaphansi komunye futhi lapho uzafunda khona ukuthi hayi ngabhayiza kodwa ngakuthi mama Maloba ngithi khohlwa ngaye baba lo sevelola lo mntana wakho uyamxolela uthini sekushaya lo mntana wakho mana singome vela platform one Itali
Nanso-ke ingoma phela ke ku-platform ingoma ethi Daliu. Ye, hamba uzobuya. Ingoma siyitshale-ke emlaleli wethu. Okuthiwa-ke ngisenziwe moyo. Kuhlelo-ke ngisakhuphula Dali unjani. Hamba uzobuya. Madoda. Ngisakhuphula. Uhambile uPretty le ndoda wantwana kulezi suku madoda. Khona man. 2000. So ngani case sho abantwana zelo ngo2000 kethi kwenzakalani abantu bethu man kuyinele kudlayo esingakwaziyo kulenza libe bukhale kangani bezimbabazana Jethro Ntini ngiyakubingelela kunjani Jethro bhala ke yena engaphi ke Jethro mana sibale mina thitha ngithanda ukutshela ngelanga usuku asoze ngapha ngalukhohlwa lolu suku bekungumnyaka ka2016 umnyaka lo bemubi kimi ngaxoxa ke umsebenzi ngisebenza lapha ke eGauteng seJozi ngaxoxa ke umsebenzi ungela sizathu ngasokola kanzima lapha lokuyipermit lokhana ngangilakho abantu bengangithathi ngahlala njalo nje ngadubeka ngithola umsebenzi ngingalasti ngisho kwanyanga ngaphoda ke ngathola umunye ke okhathana ke phamidlana ke Hammaskral kodwa umsebenzi wakhona ithenya ngiphela abantu bethi ngasaphenduki ngathi no kulento embi ke lapha kimi ngabhoda ke ngase ngisiya kuba siyazi acela ngathayelwa kwathiwa hayi ngembethisiwe ulomuntu ke ongiflathelisayo ufuna ke vele ngidubeke ngidle bhim ngadinga ukuthi ngabe kumbani le wasotshela ukuthi ke ngudadewethu ngamalo udadewethu ufunane ngabhoda ke futhi ke ngageziswa ngathengisa izimvu ngigeze ngaye emapostoli yonke into kwala kanjalo ngadubeka mfoka sibanda ngangena ngo2017 18 ngohlophekileyo usizi ngapha ekhaya ngagcina ngimlanda ngama-approacha ngambuza khona le case ukuthi ngoneleni ungihawulisa kangaka usizi wathi kayazi lento engikhuluma ngayo ngoba ke ngamfuna ufika nhle ngigamule ngitshaya isifayo ngehluleka ngalayelwa kwechipingi ezinyangeni khona ngafika khona le ngazama ukuthi ngicele ukuthi ungabe kuyini bangitshela ukuthi hayi la wangitshela ukuthi wangitshela ukuthi eSouth Africa khona kulomuntu watshontsha into yami wayisebenza wasenika ke umuthi ukuthi ke nxa ngifuna ngaya eMozambique kulomuntu anganika wona ongavela uncede ngihamba sachapha ke ibhoda ngihamba nomnye indoda engincedisa ngaphiwa lo muntu ngiyethiya ngathiya manje into yangikhona ke umsakazi sokufa abantu abangu3 senjalo valo ubaba lawa vele nikiwona ukuthi kakustopi kuyaqeda abantu bonke mase ngizamile ukubuyela kuye eMozambique ukuthi sokwanele ngoba umuntu wayengenzile ke sefile ngabantwana abathathu wathi kuyaqeda kuze kungene lezi ihlobo uyalo baba lo ke ufuna ke imali engange $20,000 US kangilayo ukuthi ngiqede manje ngibona ngani kuthiwa lami kuyagcina sengifile ngoba umuntu lo uyihlobanyana ngithala uvalo yimi uJethro ngikhuluma nje kulantu abathathu weshow yagula la yakufa anytime abakwazi ukuthi ke usukela kimi sengithala uvalo ukuthi sengithakatha ngicela ke unjalo ingoma mfoka sibanda ingoma ukuthi sesidubekile kuleli lizwe sake sashayina usikhethile zabaningi khwela obani bane ukuthi sibone ukuthi singawutshela ke majayivana ingoma etuleli lizwe sake sashayina ngithi sake sashayina kuleli lizwe sake sakhomba ngophakathi kodwa kuphelile Shayina kuleli lizwe make ngamthathu number 1 lapha ekhaya make ngashayina kwele Zimbabwe make ngacula kwele Zimbabwe make ngamthathu number 1 lapha ekhaya ngashayina kule amankazana enkhumba ake ngashayina kule amankazana enthanda ake ngashayina kule intombi zinkhumba ake ngashayina kule omama benthanda mina ake ngashayina kule omama ben
bentanda ake ngashayina kule labo baba bentanda ake ngashayina kule namhla sebenzonda ake ngashayina kule namhla sebenzonda ake ngashayina kule kuleli lizwe ake ngakhula kule ayelele ake tatu number 1 la ekhaya ake ngashayina kule kuleli lizwe ake ngakhula kule ayelele ake ngamthathu number 1 la ekhaya ake ngashayina kule wele Zimbabwe ake ngakhula kule Zimbabwe ayelele ake ngamthathu number 1 la ekhaya ake ngashayina kule amankazana enthanda ake ngashayina kule amankazana enthanda ake ngashayina kule ochoni benthanda ake ngashayina kule uTimon enthanda ake ngashayina kule namhlu senzonda mina ake ngashayina kule ochoni benthanda ake ngashayina kule uTimon benthanda ake ngashayina kule labo Henry benthanda ake ngashayina kule namhla sebenzonda ake ngashayina kule kuleli lizwe ake ngakhula kule ayelele ake ngamthathu number 1 la ekhaya ake ngashayina kule kuleli lizwe ake ngakhula kule ayelele ake ngamthathu number 1 la ekhaya ake ngashayina kule amankazana enthanda ake ngashayina kule ocheni benthanda mina ake ngashayina kule obhesi benthanda ake ngashayina kule namhla sebenzonda ake ngashayina kule lawo nana benthanda ake ngashayina kule omusi benthanda mina ake ngashayina ingoma ke vela kumati ingoma ethi leli lizwe sake sashayina kuleli lizwe saseshayina ke sitshele ke umlalethu othiwa nguJethro Ntini othi mbale ke vela kuMiriam Dingane. uMiriam Dingane uthi ke msakazi mina bengikhula ke ekhaya ngithethwe khona letholo umfazi womuntu kwenzakala ke ukuthi ke ngiqile ngoba indoda ehamba umnyaka wonke vele wayiloba ke phela ubhike ngabuye ekhaya ngahlala kwale gange ekhaya manje nginxanga ngisesaba lapha enhlala khona laba in-laws omamazala lo babazala labo mna wakhe ngase siyakhomba umuntu wayidibhisa inkomo mabhalane ngoba nibani ungaqamba indawo lethisa amajwana ayabulala so kwenlanga umuntu longandlala la egangeni kwenlanga sokuthutsha ke abantu bathi kulabantu abasegangeni lapha esixukwini undoda lo Thinembili wasukuma wakhala lokhana okwebhubesi ongathiwa inyamazana okuthandana babaleke ngoba sathi sikwazi lapha sembanjiwe and ngalotha abantu ekhabaza ngenzana wakhala umuntu wenkosi wakhala njengendwanga abantu asokugijima lokho ukuthi siphume lathi sigijima sibuyele emuva le abafana nabagijima ngoba basebebuya lapha esasilalele khona ukuthi bazongikhanda kuthe kunjalo bathi uvalo lwalunitshaya ke lapha ke ekhaya ngase ngaya ke ekhaya umnake umkami nguyathola ke amakhondom esikhwameni sami watshela ke umkami eSouth Africa ukuthi ungibone nginamakhondom elinye lakhona lalidaduliwe yimi engandithengile vele amakhondom angathethe eklinika ngisenzela uThinembili ngoba engafuni ukuvikela so ngangidabulela ngomnike yiko kwenzakala ukuthi kwakusesikhwameni sami ngakho lokho ke uthe sekuzwile lokho ngabona ukuthi ke
uyangibulala ikubaleka kwami ngoba ufanya bazi ngabuya lapha eSouth Africa ngihlalele sehlukana kanjalo sengisebenza lapha eGoli angatholi kwejaka ngibuye ngomnyaka ophelileyo ngicela enye izingoma mana ngutshayele ke ingoma A1 bona ngingaba le enye eyokugcina wathi ngithi uhamba hluphekile bazakuthola phambili nasi kuvela ku Soul Brothers ingoma isihluphekile ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani 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 hayi ngoba yathi-ke hluphekile hamba hluphekile ubongana ukuthi hayi ibala yodwa yokucina bese sivele sesifuna ukuvalelisa uthi hayi ibala yokucina athi siyibone ukuthi vela kubani kundabambi kabhalanga ukuthi undabambi ongaphi undabanga ukuthi-ke Chisanya kubukelela-ke lo mfana lo kuthiwa ngubongani zithini ngapha-ke eZimbabwe hayi mina mfowethu ngilapha-ke e-United States of America endaweni yokuthiwa kuse Miami into ekhona lapha eChisa-ke ngithole-ke umama wasempumalanga wesishoneni engimthanda kakhulu inkinga ukuthi-ke usengitshela ngezinye izinto zakhe omele zenziwe imikhuba yakiyo kwesikhathi uyala ucansi athi kumele-ke sibike ayenze izigigaba zakhe zokubika engakwaziyo umbeli usiko leshoni umbayisikho njalo lo mkhubo ukukhuluma ubusuku ngabo-3 ekhuluma labantu efonini ngiyenze khulume discuss ukuthi umuntu lo angimthembi kodwa-ke angikwazi ukuthi ngenze njani mfowethu kuthe ngibuya ngapha ngoDisemba wakhanya ngani kakuthakazeleli wathuma-ke umnakho entombazana ukuthi angilande so umnakhe wafika wangigilela imikhuba esenza lokho ukuthi engani uyangifleta ngagcina ntshontshela ngibamba unkazalwana besiyatshela siswa ukuthi hayi angisiyondoda siza-ke ubise ama-audios yami ngikhuluma laye ngikhuluma yonke into laye kodwa into khona ngizange ngenze isex laye ngimtshela ukuthi ngangidlalela manje kwamanje sesisala lento zami uthe ngiphume endlini kasafuni
ngikhuluma nje komngani wami ngiyabonga yimi ke uNdabahambi ake ngikhohle umnyaka mubi waka2025 ngiqalise kubi chisa ungixolele mfowethu angimenzanga lutho ngakhuluma sibili ukuthi ke umuhle ngamhawukela ngazama lokumbamba kodwa wala so ngilapha ngile kingenzima impahla zami yonke into yami ikhona ngale kunyari ngicela ke ungitshale ke ingoma ekaPhetshange yekela sifale ngale ingoma kaPhetshange mvalesela ke uBongs Bongane igama langu ezochisa sibanda ishale time sabonga ngisakhumbula bye